Yedamase Asem Makwaba aha eye bedwam dwumedie na aguso awhwe ewo Adom TV na ene mene minua enkoso hene ene ya gie adwai ene nana ya ene oman hene bia mu wo bia nchi akese nkoma mo na sa brede ye beji abrochire nkomo koso hene akwaba ya ena mesa mo akwaba ya ena na bia ofi bibia boko oh esi sa bre abrochirefo omuji omunipa edu Easter bebre na nso ba bebre ba bebre ba fi se on se kwawfo nso wa abrochire pint no edu on se kwawu no de minim ne se omo wa fa hye bia edu ebre na omo ye Easter bre no enno enema wiase afa na nyina kwawu enye se ye kɔ se ye kɔgie ni keke na emu ma fa hye bi wo hɔ a omudi no ɛhɔnom enti no emre no so saa na yenua no mo firi kɔ mo ama no ne nso eba enti no ba ohwɛ time ya me no ka say de me ba na wo nya wo keto akora se de ohumi slim saa no ohumi se me na bonten a me ti sei o ma me jai yenhwe minim se Japan de omodo omunye Christian into holiday ni ade yemma yenhwe other parts of abrochi well baby a me meeting ya ka say Europe nyame ya Adom manante machin pa na holiday de yemma pa na emom no se meka no kra omo man ntoaso sa se Ghana ye holiday no ye de fi se omo no mo dwen ho se enne na yama holiday no ya hwiri sika fi se wo hwe a kroni mu nyina oman ni mu nyina obi atifie obi a nkwadwuma but abrochire Adom ni beach resorts near the holiday places to say Ghana ha yama holiday enne uko beaches a ebebuso nti ya adwuma ho no holiday resorts no edu a yanyiska ebi wo ho bebre na yanyiska bebre na na wo hwe ye ho na on se ewiem sesa tiaje se wo beye saa ne manaje se bi asama ewia ne pie no a no ndio omukra na bi wo kom tutu kwan ko aman foforo eso enti no eba ne saa na me ka eye holiday asem no ye be ma nne ochina bu nse omakwa adwuma na ha no de ya na ewom kakra Necessary what can be about weather. Necessary weather ne quarantine ye macro in favor. Favor de kwasi bonika so bagine ni onim se de bagine ni. On found said dako krobe or de be call e bia your friend say Egypt and South Africa no asa ba na chi. Omo ma anigye eye de. What you say? Ubehwe na obi ne ba ne na yire na ja omo sesem kakra. Enye ya anum ya ma no de sum na so. Ye hifia pass e be pie kra koto pizza kra na ya na eden. Abrochiri for no. Enye ne bo. Ma menya ne bo ye ne yetimi de bo nkwan me bi kawo na obe bo nkwan ya ma wukunu dia da bia wukunu ba na odi nkwan na fono no into komnyo obi o ma ne pizza dia ho na be nso aye nkwan ache na ma mimi sa dia wodie wo ba betwemi akopase mama bia pizza ya wo kansa abrochire ye toi ye de ye de bo nkwan abrochire o mutu kwan ekosesem ekoto pizza eni sanima enso o ma ware egu na me ka se enye se koto pizza no nko a na da ku bi wo ho a na wasesem ogodo ni nkwala nyina nkotena ya African restaurants so ho me kai po hwe papaye restaurant or hamburger ye aduana na ya moba ye sei a o mani je ho tilapia yi bi se bi nya da bia de wo wo de wonsa ya akuko ohuni mu no at least we spend e bia 30 euros bi ene wo kunu ene wo ma na wo yire na wo ma na mokotena na mudi a se bi da bia na ma anigye me ngware ye de ne nso me no nyame anim ni me ne mpanimfo nante nti minim se de etie fi se mami efihye enye na nsan kura na ye nuanom ayifo le wen ne nkrofo ede sini bia ba ye hwe se de a mami how da manfo so abrochiri o how de bi da manfo so ye nhwe abrochiri o how se so ben ene doso yo me se wo ba abrochiri a ade ye o how pa o ho a edi amanfo nya ye nkratasem enkrata asem ne de se uni krata na ko bia Ghana hakra uni krata na ba ho bechiru but enu ye major issue wo de ye yi enkrata asem a ye nyina ye nim obi enim se enkrata asem mo de ye hwe other areas a e wa brochira e ho den a
eno no yenta enka ho ase okay the yenta enka ho ase obeka sabrochi den enso ye se wakokro bi te se oman Germany na wonte omkasa watene mu fie be se du nwotwe na wonte omkasa da bia mekasa ya me maame no bi wo ha meto omase fi so no free Ghana e bana de so e da so no wo di paper ne pen kra to wo so wo ntwere bibia unhu na emumu no enka kakra wo shas o maame bebreye se me mehu enipa mienu miensa bi a sebi tafracho no mu ni matwere but omusua enso nei no omotimi twere omu oyeyi omo aletema omo kan enti so obi etimi aya wo so be de wo so betimi aye na emom no da bia no yeye sebi tafracho adwuma no na ye pesika be fie ye pesika be si dan ye pesika be yesei what you say ama oletema kra yese me na mkan ma wo me kan ma wo so ade ewom bia no sebi o yare kra wo no ka wakode wo ba bia ye de tabro no na ma me ne obi akodi ho nsem enkomo na no de nsem bebiri aba yesi abrochire kokonsa wo ho pae no gre papa nkrofo di nse oh na se mu hakwara MTN ne boarding me yi bosome e bia 10 euro metimi akasa mant ni nyina edi nse ko ko bremena di tro papa metimi koye 8 hours na me di 2 hours den so ye konkonsa metimi transfer grading tro yen share the area of taxes abrochire taxes aye gino wo full say Ghana nkrofo complaining ese me wa abrochire kra nka mintua say yen fa abrochire taxes and compare Ghana taxes aye wo full say Ghana yen nye eto dodo na ye je to ma ne bros menim eto se de omoje no Ghana mintimi enchevi se menye adwuma e wa hadama aban enti se ebia wo bete no yesi ya to nsuom na ye ntia se e demonstration yesi ya to kanea kam na ye nsem bebre sana abrochire so omototo ne yema so a amanfo gi omho egu mountains yo menti bida na emu de meka no so se eya na Ghana no omo ye oye kire etia enema bi no eya na sebi tafrachi wo hwa abrochire a me adwuma nti no ye teme kra na menya kakra nanso ha no obi wo hwa na sebi adwuma ho ye kra bojo bi enye papa bi nti no se da bia no ye to tax ni mabada abrochire to tax mu pa mama ye to tax mu yetimi tum ebi wo ha yi ani nyina no yese wunsuo why use nsuo until they can bear 5,000 euros and 2,000 euros what the light ka bear the oho ni nyina yete papa na enam say ye adwuma a sebita frachi yenya bosumi bia no ebia menya me 1,500 menya me yi nti no oh yete wonso a unhu ye beba no ebeba ne yate wa na akwa akotoi there be we ndi ebeba no ne yate but ye free be ye wo ebia o payslip bi na be so okay me yo ebia class A and B nti ebetimi sei wo ba se de ebetewo no me amini ba no ye ntebe bia ebetimi aboro saa enti no ni nyina no omaye omo system no ma me eye adwuma enti se ne ya ha ya wuti ifie bi mu a wo yire ne wo mamo ye nan a esro mo water bill bona atua Kesee sanse bona mubu nsu dodo abrochire de am se yete so ma wo yen share the area of parenting abrochire bo so bi wo ne ba abrochire so mpese me de ne ba Ghana ne yetete no abrochire ye betimi aka se ye hye ababoni me nka se ye hye ababoni fi se wo hwe ye man Ghana mu ya ntete ye sa sebi yetete me se me hu se me ma me pani mete akonwa so a ese me so de ma wotena se na emum na abrochire na koye se ho mra no yeso ko ye Roma the room for wo ye na eno ana wo ye ho no yetia kwala na emum ye mfa ye nsam makwala se de sebita frachu ube he krom ho bitime bo akwala bia so timtim ene wudi agro bedem ahwe kwa aja kwa na firi nsam okay wo bedem eni se emofra ye omo ayayade sa but ye nhwe obi ne bati abrochire Ghana akola wedi 10 years se ofifi pam ni yetete ni yi a onim ni ho adware sa onim se de esi etimi nua aduane obi ti abrochire wedi 16 years 18 years 17 years ne papa kwa adwuma ba na wa ba nua aduane ama eya ntete pa enye ntete pa na maame mfa we nsu ntwam se empempi no se maame ene papa am kan muma ntete akwala ma ne basa free se yenhwe se maame nkwa na etete akwala de ko school maame ikoye 8 hours obeba na akwala no de ope na oye on de meche papa ene etete akwala
papa ekoye adwuma okoye sei obeba no de ope no woye se bita fracho ha me maame ye aduane ya metimi kugina ne nchen ehwe ne woye ba me kai nso me maame enam se adwuma woye na yinti no osore ahomache kwa no woye aduane mi hu aduane kora woye nti no ansa me de makono makofa na madi on se krom ha no utimi wo obakora wo se ebia maame we anasofo we wo de maame we na tete wo pada brochiri no unya nsa eno nyina eka ho ene omomra bia ewo ho abrochira me no ka sei se maame wo sesi ha wo no aban ni wo ho sen me nti omo emma ene nkwala eya de bia de obakoma so enti sade a se bia ye bema ye betwe bema aso ho ne ye de beba obakoko ugina asem bibia kora na ade a senke bu a wo bema no fo na oba no ye de beba ne kokko enu nti na ama kamia ye se emma no ye kofo mo ne ye de omkudu abrucha no musubansa enye ma no nko no musubansa oba bitimi konso na bema bi nso se de oba ne tie no obehwe no se oba no o kan apon ade na nansen ma ne su bi ha adwen ba ma no so ha e ma ne bi so ha adwen pa esense wo se emra ne favor emma ne se mema no enti ayese obia de oba kudu abrucha na edu ba bia ede important e na ema sa de ne koso ewa brochi se odininya kudu pe na ne nan je fom a na akoye bibie wo nti ubehu wotu akotena baabi na bo yiso akotena baabi bibi no kra ne omoyenum ne omomate mini Mr. Pia minim se sabre o hwe wo Germany otimika se meba 13 years e wo se me wo ru plate ale akola no ntibi wo ru plate ne abahye bone eno de na ye hwe ma asemi a wo ka se bi tu free omokunum ho ya de minim ne se maame ayonkofa edoso abrocha ayonkofa doso sa maame 8 hours ni ade nyina e fa na make kasa telephone o maso a obetimi akasa the whole day one na danfo ayonkofa no edoso ukofa oba se bi onim hwe enti na nyudi de ho ana emom ko hu mienu miensa bi no hu se na wo sa atade atoma ne kwa am se da 2 euro ne wo designer he bi wona untimi nto a ena da bia me ka se anka obefa oba oba ene ne ntina yehu ni suban ebi mu na idie se bi enua mema ne bisa bruche for manye nti oba di kurum na ja obeware ene so na ya ga yoyi unnim nipa na obefa no oba ya behu se bi onam ho a ne mpokua so agina so no wafa no unnim no ene bi mu nso se bi ene ebi no ware because of if I say pitiness say ababate waboa me ye ababa we waboa me ba ya na me ni sei enye odobi enti saa de no kan hu se mo wo eduoson kra na mo ye den mo bejai mini so obi ka se ma me adwa betra he de eden ya ode be wura ware esem ne ye me de me ye hwe se de abrochire yesi akwa property ye den ti se ye mem wo so kwotwa asase na nkrofo na otwema nso ne sana brochire twetwe Japanese woman so nyame anim ni ma me Germany de me hu so obi atod edan kra wo hoda Ghana ni but Italy na first no na ye papa no ne ma me bi mo totod dan pa na pa se ma tese asase we ni tikusi ha we na atokra de me de nyame ni me hu bi da de me hu me fama no nka me hu bi da eno de but ye wo mpanimfo bi wo ha abrofo ni bi wo otimi kotod baby sei ne wasi da no de ama hai otimi kotod dan bi a ebubu bi ni ade ne no ayi ni yie che na the way ama me omu si omo dan so wo de bo ho se enedu mesi ade na wie nedu pepepe no wie fekeke there's a hono mo ye competent ame omo niema na ya mo ba ho the way ye bus system ne ye bibia ye twa ne nyina eye we produce and sukra baby a chese nya Asem ketua so on Monday na yere wo honti no Germany die odi kwa kwani abasa sabe ne yire hweye onye no mfa anya amanedie no emfa mra mpedu nko a enye sa ha me anam de me ba ma wo so sa ya me ba na je me ba no ma je me ba enti no omo ba ye no omunya akwanya ehwehwe ne mebi abrochire you say sabi you first no better you say racism nom ne ade enso ba o ma Germany mu a ye nuanom a omo ba ye bedi ho adanse ye nuanom Ghana fo bebre emu ma muchi bases any ade they say Germany se wo wade bi a emre bi kra so mo de ba ho ne se wo ba na bi a se bi o ye kasafidie su bi na onim kasa na wo ho abodi nkrata o ba ye wakonya bi wo ho a betime de anya dwuma okay na ye Ghana fo no se bi ye mpabusa
me no menye adwuma wo ba bia agye nkrata nso metimi aka bia metimi aka nkrata asema kiro enso na nya no kore na wagye medi na afi wote hwa na woni am bi esai ensem ne de ma me doso approaching some ensem bebre is na say wutu kwa ka obi man so de say de bia na why it say ni frani approaching komo na yegusu a ye twetwe enche ebe bia homa no believe say abri approaching for hwe ye e bia na ebi no pese omo be frɛ na obi so te Ghana ne hu preni so pese otu kwan better sa mame di kan approaching de abroche de etimu said say wo bakra wan hwe kra benya body free say de bia no okokasa abroche nye da ade entina ne okwa oba na okọ abroche de ka me nko anka nyame emu obi ya no mfa na ni sei emehu se de abroche de etie se edin wo se de da bia me ka se obi ani niti me kwa abroche nyame enim ni mamre na me se ni mini wo ho na ja nyame yo madom ka o makoma o mbe fa me efri eye Ghana na eye nuano miensa na nyina ebo mu a ye ko enti no me pa se ebre pa de me ka nyame ni munyam se mamre se de se bi nuanum bi bre nuanum bi da train station oni ba bi da mame awreho ahomete oni address oni bibia enti okoe no obede no wa frefi nwanwa obede no wa mane ahomete da busu afonso hwe ne kwan sa se bi se bibri na efri eye ye kuro Libya isu wananti ya ni adia na obedu kronim enti mami misao ehia sese wo nipa bi kodia bruchira ana okwa amano ne a wodi wani be ti ne so ahwe se ono na wo twen no mana be ye omoa eno na da bia me ka se ya medi bi mo ho ya wo oman Ghana firi senya sese bi ukwa bruchira na no na asiwiye firi sese bi nipa no okwa bruchira ye wo enkrata no bibiri ho a Italy krata wontimi mfanya adwuma o Germany enti nipa no free Italy ko Germany aka hu so onya adwuma e krata na nimu entimi nya adwuma wo e okosha brabo na se what ase e bia fe kra na wako wo ha wo krata wo ba ha agise obi oye wa change e bia nationality eno kuta e bia passport eni okoya no e the same way enti no betimi aye adwuma ti de meka ne se wonua bi akwabroche na se bi wadi mfie du kra na o se munya atena se fi se minim ebinum ma me wadi mfie du num enso nkrata yi mo twemba nkrata na ye twema abrochire nkomo ene yeguso a yedi enche ye bebia homa no na so de bo contribution e bia na afese obisa sembi onso wati media ba na answer me bia homa no ma mimisa we yo abrochire say ena abrochire for ATA promoting made in Ghana your products eno de made maka se ye di mukan what do you kind ede mo kan wo kwan bes fi se ene ya ware aye ware wo ho ye party ye yiye ene ne manyina made in Ghana ne ya ne de ko mo nhye abrochire boutique ne ma ne bi me kra me de me hu ba di be ye mfato ho ti se wo kwa adwuma wo pam GTP me gigire mpa gigiro mi na ma yiye gu ani mu na wo kwa sorry a wo fura bronit mi hu wo ebusa se omo kwan ben so na mo fa so omo nwunwini we egum tare obi ka che me se minyi matade ma no 200 euro ene we nya ma na dana minyi atade foforo bi aka me ho ma ene nka uyi na sha o singlet ko fie kura naka wa fa ne sei me mfenye fenka me boso kura age se eyo mo fe okay uni ba yen hwade ye be saba mate ye de wa say esa ma makwaba ai ofori ena mu huru no se wo se Ghana no yenim se de ye gia hoho abranti a hwe ni Adom TV Badwam crew e call Germany ono ena gi won ode won nante a make nkoso hene nso e ka ho bi a me chese ye se omo ba omo feel trabie ni no mo feel na o ba no di euros ni me di abade sa na me ntwe na mba Germany ko wo atwa mu ikoi ensem na ye bebre na won ena otimi eboa ye ensambre Mr. Ofori minim se dwumedie o hwe enchia Kesee enkoma ene oyire Ofori 1 anopei ai o shabrochiro wo hu ba bi o ye adwuma wo hu adwuma ye obi ti Ghana ha bon hu modern obi ti Ghana ha ye see onko ye adwuma bi a ono pese o kire de ope eso udu abrochira wo na kire adwuma ope da bi o na unim de me ya e wo Ghana se bi midi ho ya o kakra
Sebio say papa kwachuma bi na yi Ghana de no obi aba opese ye hu say sebi on na boss mami unkobro tiri nkomu sa na ma no boss sem ni ho obekom kura na boss no ode yi ni bia boni kom no so serve hu na gese ye kase okuhu ebia boss ana chef ansa na mu hu ni pakro but yen hwe o man Ghana so obi a pet quote ase yen hwe abrante ye adwume adwume se do sika 8 hours na che so be gina sa ebi o mo mami aye sebio wono wasini tim pose obi man so no wo no ne maame ne papa ni ho na ne maame ne papa wo ho kra na enkoto sen na maame betima hwe wo e na sebi wo ba ho ne bia wanyini enti wantimi ameko school nyansa no dwuma bi ene ade but ofori one na ye kana ase no de on de wo ye ne ma bebre wo hwe eye Men's Ghana Germany ni ade ne nyina won na organize nanso no hu se da bi nya no nko an na betimi na ma nya Men's Ghana nso ade aka ye den nti ese me ye den me ye adwuma bi oh na yensua de we ya oyi on so kan se mi se na ni gi restaurant ho yeah nti oyi nyina no nso sua se mo ma na kwan ho anuane na mo ye ho nya ko be betima ye bia ko do bi ko betimi aye bia ma se de make unyi ni abusa eye mu kiri no mo bae no obetima ye bia ma wadi be ye German for aduane no apart from nkuku na ohuru busa no which means abroche ye baby a wunya opportunity kwa de wo be ye bia na wo se wo take advantage na usua bi free Esa se ampedum ko ya aduane nyina ono ye ma obo obo duane na o ni aduane o me aduane ma me manya da ntide bia na nka me koto McDonald's me aduane na o adaje di kom o me wadaje papa me wadaje pa ai da nya enua oforiwa na sibiom esanse nya obia e na wokoto no obi manso a otimi nya ho adaje etu ni hu si ho ebinum kra ko brochiro so mfa nko na adwuma mu a anything of very crass obi be hu dia oye na oni mbintia edenti enam oba Ghana niema kesesem ne yakakabensem bi no obesi ebe hu le kai se mri bi obi ka so oye adwuma office me come office akoye adwuma aba ahun so for say e ya homa so obi na ye omuza office na akoye adwuma ne se eja broni apon adwuma na wokopra ho ene ade aprapra enso ne mate ha no sebi tafracho mu nim se mo papa adwuma office obotai but kanokra na kire busua se busua adwuma we na me ye enough form enti ne sebi kakra na sempo teku na me de beba no nso mu yiyi na sebi dan bi na mi sia ma busua mu nyina matene ma matimi atenem na wokaka kire o ma ene busua se wo ye adwuma wo office no o uska de ba de wo ye adwuma office de ze iska ne nyebidi enti mami misa sa impression enti no mu discover fie se emfanye bibia ne aye ne basana na eno nso no ya empempin mi di sebi yen organa nso ho yawo fi se mami wo hwe awo snow pan se obesori ahomache 3 4 5 na awoi ebi ho a eda -15 -15 na unemu na oba asasa etu eja na udim ne kadi ba ase echi mami na me de sempo aba na wo de odi eche onuma ahomete ya ahomete sabre baby ahoma no de se de etie bia bi se manfo ka se maami o mie na yensu yembisa yensem abrochire enkomo na yegusu asabre mene enkoso hene yedi na me bia ahoma no de se de etie bia me bia 0302211701 4 lines 121314 030221170124 fre na fa wasem bisa ebi announce wo contribution bi de fa bra o de ba ye be kan ye beti ama na me fa kwan su nchia nana ya owusu ansa sabre wu hwe dwumedie na sofo Peter wo hwe dwumedie e wo UK enchia Kesee enkoma wo ene wabusia Christian Life Ministry fo nyina enchia Kesee enkoma wo se visioning 2016 dwumedie no de ba ye nyina ye be ba beta wachi na say honorable ahoma so mayenko honorable me mo achi mo akwaba ma me pato mejo so mo pom de Adom ni kra me na onso nyame adom me mo nyina ma fuhia pa ye je so na afra mi free ma me pato me so felibo okay honorable yenko tia me ne ba mama mpa so ma na kwaba ma ya eja fin committee wa ba no so aja na ja ya ma de no na de ato na ja
You am pedu dia mai. Mate. Uni how. Yo. Yeah. Ma me say wo se chira odi o chia ma me nchia me sofo panyi. Okay. O that divine power ministry. E wa libo kromo a yewra odi for prophet nyame hira odi for pa. Ma me em say na video amunyi chira e video bi a em say ye mabunu no de ye ni mabroche sempa sofa menuanum bi mo sofa wa broche o. Na ya na empempi no mu ka se na wo ka se mbi se Ghana fo akwaduro em se Ghana ni bia ni wo ya akwaduro na wo hwa Ghana ni bia o ye bebunu bia prese o bebo bla as da chi bi no onyini na edu ne prese so a o timi de saade no abọ no ho bla na adwuma yi o man mu na ya na ye ni anum bi mu tu kwan a okoko dibi saa adwumadie no wo hwa ye ni ma ye ko Cote d'Ivoire yi sebi o ko he Ghana fo mo de ba o mo bọ no Cote d'Ivoire Mami ana esepata wo but wo bani kroma esesen ka sa adwuma wo nko baba ye bi wa no ye na efelie ene ss efelie bi abehye mu ene me yentimi nya adwuma no ke mu nya be man a wo huru kokumi che obaga na esi akima enye video na mukotwa ba ya ana mu nya nyina ehwe bia obaga na obaga se wo ye adwuma but wo se ze go beka adwuma kro a che se onu ya mekọ ya me bi adwuma se na me ye no on kan kire bia ebetima hye no mu wie wo han so nkura se se me ne akọ tu kwa abrochire ehuru gukom de adenti na me so me nkọ pa adwuma bi nye ena de bia no ye de ni ato mo se bi ne wa abrochire se me hwehwe no na me gi sika fudi no wo eje se nko bia obeka se onu ya mekọ ya adwuma se na me ye enti bi so me adwuma yo me say bo tie no wanti ni ye ya nkase Ghana fo ya kwadwofo ni ye bisa se aso obi ko na owa adwuma na onya eno ho asem ne ye ka nanso won se obi ko broche ni ye ka zo nko hu nkuko ma beginning no obetwetwe ne nanse je ahochire eba wo so betimi afre 03 Enya Evans ewa homa ne so okay Evans me mo ache mo akwa ba ma me ache na bibia boko de na me no boko na mo so Adom ni cry wo free ele nyama se me free kuma se kote okay mi enko yeah na jumadi mu de mani age pa that's it mi obi a meta ko Germany but normally me ko ya na me ko sande me ni ejuma ko bi from service GmbH ni certification body of Germany me chia do fo nyina ene asante ko to chairman Mr. Otajiman ne na busia mo Berlin okay na jumadi o mu die no tembia me ko abuchira itan se me dia me nko ye juma ni mi sia de me bebre every one now okosua de ene one now onkosua de one now kwanto sifri so nyina akonyina na na ma me de mahu ni se adwuma na wo abuchira nye izi sa edin se ne enyo ne to work no te negative 15 no bi so kwa adwuma no kwa adwuma na ba no wa kakra de ado se bia mo fancy dan na se fo na enyo no modi simpi mo kan bi so fa aware hu mo ye fo mo fi Ghana bi mo kwa bu ko ware mo mami ni me ko emi sua bebre ene Spain ni Italy ni ade ni se e manu bi nso mo ye se minkumunya sa apart from se bi o mo station na mo ye pese minkumunya be man e bo kakra be fa no de ne betina guchira se enyo ne kan na ni beti pe enwa no ojo obeja wo si wo because unya on top Robert em say ye fancy na ye ni form size enu so ka ho Emmanuel ye mo ache mo akwa ba ye ni me ma ne bebe na afre be free he le free ho boy okay ye nko afo a me fo ha adufa nwia marakue okay mi nyem pesa me ka say ye Ghana for na ngata na say branch na e wo Ghana no be prepare white collar job okay because of person in office number time maybe ye juma wo kuku board me security ni the first domain pro guy be free police student by okita certificate Kesee ba oba no no fe se juma na ye no na nye office juma ntino o person na ba mo abuso o person ye juma no ba me encourage ni sa go do be bia the first salary buy no GE no afi no osre sisi akura no so ka chen so nje juma no ko ye office juma akura po a enya de obi nche juma bia be ba ya kon bia te enye bia no na sika kakra be free ma ba ye de be boy ho bra no e se enye okay because e bia na un qualify so better president office na office bia better ho yo e na ye du ko hon ma office bia be timi aye Emmanuel watu ye fo
Etiefo. Abdul Karim, assalamu alaikum. Alaikum salam. Na pacha wo frame me free. Pacha me kwa sorry nti. Ukwa sorry wo. Me ko Presbyterian. We are Presbyterian. Nyame asundwe nkan. And ye Christ asundwe nkan why? Nkan. Yo, na pacha wo frame me free. And then my first time I'm afraid Adom TV me ta hwe mo program pa. Wow. That me amo and the first. Yeah, that's it. Yeah, me show. Sometimes it's one of me dia re kwa na me hwe mo ta na me dey akra. Since ya chichi ore. Mpemo ka adwuma Asem. Na Asem kakra meka afa adwuma no pe yen Ghana for no adwuma de Kesee adwuma. Ene nyi ya be medical wa han adwuma na ye wa ha no yen penny for no emboa yen. Because odo woni kotre natural area adwuma bi wo ha ba kwa ye fu bi na wa ye adwuma no 12 hours. Nsu nya ketua papa. Ebe ba no ta ni to e fia no. Ma ye adwuma wo natural area be for 3 times. Nso akete ni na ma jama ye temu tie. Ni nya adwuma na ma ye so ye wotawo. Ye aduane no ye kinio ye obi te me de no be example. Adwuma no mitini ye odi ahoden no unim ye be ye. Nso empenfo no ho se udi no kware. Ana o ye adwuma na omo ni omo fie se wadini ama. Oh. Onye correct. Nso no o pe adwuma ni ye because enu na odi. Enu na abenya ebi ahwa wo yire na omba. Ya rehu. Abuti ye adwuma 2 hours, 3 hours kwa. Obinya o kakawa. Ene chapter ye tie. Enye easy e wo Ghana ha. Ye betu ye after 200 Ghana cedis. Ye betu tax getting to 70 to 80 cedis. O mami en, sa o mami. Ya rehu. Obeden wenya. Yo, asema wa kan de migiri se mpanyinfo ate. Yenko boko ne yenko fa last caller. Sami me mo ache mo akwaba. Yeah, now auntie. Bebe na udwum wa fidie ne kakra ma me anka meli beje. Aha. Mama nchon kakra. E de atwe ho na yenko. Yo, macho. Aha, yenko e. Mo kan de no correct. Yeah, do it. I feel so inte e sinya juma. The Ghana I uka se Ghana ni enko. Nanso so anya tajuma for Ghana ha. Ubeye de na we sakwa no. Nanso ubeye sa de ni na no so ha no maka se o mo ntimi ye. Nanso so utu kwan kokko hu ayi nkrofo man so abu so mo ye djuma bi an se se kwa oni kwan se o mo ye. Ya reho. Enye kura. Yo, nanso akura we ka so bi nfa se kan kura nkrofo mo se me ntimi ndo ntimi ye fi. Ise ye nyina ye fe. Nanso wo ma bo ma wo so wo sat ma kwa no. Okay, ye da say. Eni nyina ne say ye nyina ye pese ye ma e ka tuna office. Ye nyina ye pese ye botai eno ena edi ye nya ena edi ye dem. Sabre ye hwe eniema e koso abrochia afotu oben. Ena odi be ma obi a afiansa wo kwa brochiri. Obi a ye be ware na kwa brochiri. Ne obi nso a ote abrochiri afotu otiawa. Yo we de eja minyini saa mum ne nso manya kɔ amanoni acha kakra die afutu kakra me de be ma menuanom a omo Ghana a omo nso pese omo ba amanoni ne se sabi nka ofa kwan papa so e de baaya nka eye sense oba kɔ ne namba bia ene ade ubeka ze me ye de kɔfa kwan papa so ene ofa kwan bɔne nso so de ba nso de ene ne ho be kyerew ebi mu ntimi ba bewu ene ade nyina yehu ba bia omo da ti no ya de se de se komo fa kwan papa so na omo mmra omo ba megidi ye se enu mom beboa ama nniema bi ompese omo ye bia no akoso ama omo na awaye de nde ma me enei me wa hai me hu oba nne na me se me wa abrochiri Ghana me kan na sipi se abayo me wa abrochiri mpese me ware oni me ba bia so bepre enye fi se bita frache obi ho abrochiri ho na owo no se biu krom ha no yen abrochiri ma mtimi tontade bi ko ntimi nhye nko ba bia tu ba Ghana na de bebo life the best sport too what you say me kan nyema bi kre nkoye udi na chi kwa na nyema kwosai na afi nyema bibiri mame
ene ne ma na kwose na ye ne ma bebre abroche nkomo na sabre ye gusu a ye di a ye de bawie ma me fa kwanya nsu nchia Apostle Nathaniel Kweku opare ye bo Porters Palace International Ministries so for anope nchia nkoma na we summit no leadership ye beba besua akendie hu nsem na yetimi bia boye bra mame sanso na me fa kwanya so achia me mame ne me papa omo nso ewo amonone papa de Mr. Frimpong Manso na enim se frɛ no ye frɛ no wo Germany me papa wo Italy okay mum na mo Germany na me nua Patricia me mame na na so ani ejai me nua ba ko pa mentini ho jai ene adofo boatma papa bi nso free US aba ono nso ewa agogo a wo hwe ene adofo mo hwe dwumadie nyina me che obi bia wakopento kwa ma mo de me kwa agogode wo se me ko chi agogo hima ene ne chia no na naima anope ejia kese nkomo na me ana pe mapem wasem abrantie na twetwe me akonso hwe bi chi agogo hima na me chi Adom ahima nso na afrakoma o akwabisa bre wo so wo hwe dwumadie ejia kese enko emma na ye bre ni de ebe ye be esanse ene massage bi ase ebe ye no wa hai enipa bi mo hoye ntimi nkotua sa enti ene wuni ukunu nete ho a ma ukunu nhwe kwan ya efa so massage sa we enye mpamu romance eye massage ye wo massage ene ye wo romance enti we no ma ukunu nhwe massage no na ontimi massage wiye wukunu ntimi nya na ba bi o ha de ma na nhwe ma me de ba no sa de se ne wo awo ba de bi enye obi ba ukunu yon se wo yire ya ya na mpempi no anya wo yire nkwa nkanchima bi kura ya jai o kanchima ya mpempi na wokokotua ne ya nipa ne wunnim no so massage o enti wuni mamanfo ne mo mu hu o ba bi e massage no e nsem bebre ye nko sabre ye sorry dwumadie ni so a ne ye mpoye ensem bebre wo ho ye de mu beko massage what you say enti no kafui bagida ede massage tips bi eba say ye wazo ye bra me ni minua enkoso yini ye be sorry si afidie ni nchim no mane na ha sasa de die chireba no eso sin de edikan ye frɛ me adwo nhia ye frɛ me Francis Frimpong Manso koso yini eti sabre ye twa ye ho a ne ye ba no mu ahua ne ye yakramo anso twɛn sasa niema bebre edi achi